Indaba yanamhlanje iphelela lapha, ima lapha. Hey madoda, kwenzakalani koNyathi? Kunzima uba indoda, kunzima ukuswela okungokwakho emadoda. Kwini kathi usokwenzakala koNyathi? Kanti sokuthiwa abantu lingazisebenzisa yini izibhamu? Ngezani? Kambe ke zokulinda iplazi? Asazi. Kodwa-ke lami njengawe ngifisa ukwazi ukuthi kathi vele kwenzakalani koNyathi? Hey, hayi asiyilindeni kuvikezayo, i-weekend futhi sike sibone ukuthi iqhubeka isithini. Kodwa singezwa ngani ukuthi lina lifuna siyifake ngokunganani? Subscribe, commenta, khuluma nathi, suggesta, sibonise ukuthi singaqhubeka sithini. Yethu sonke phela into le, ngoba into lezi zenzakalile abantu bonke. Kunzima, imisebenzi ayikho emhlabeni la. Ayikho imisebenzi kwezini lakithi. Kodwa-ke kwenzakalani koNyathi? Subscribe lapho, ucommente lapho. Siyabonga.